Kapongeri kivi veirisin. Kiri surre katonnu video. Nkirei ngai buser a full testimony. Ngeseva chikot ipo poya an pechekun rirvite gai buser. An maravan an tufits naran pumi out narvete vite gai wa turromnan. Ipo poyari ngiri kichikirei narai testimony. Ari maravan mari tufits. Ara tufits erisi e potori to seri. Iwe barai nga turromnan. Ngau puti bachuk me merite bachuk. Ngami sukun non sukun nabaram seri elementary ngeri high school. Ngai wa graduate seri acho high school non Mispa Christian High School. Ngang mi bare merite nari fabri I riposi sirei achi sabon Jesus Christ. I ribare bachekkurageri e pue non no fidi fan. Ike fidi youth fidi activity sireo church. Iwe gami parwo fer fidi a retreat miragari BIPC we viron nocton. Namin chitseberi I dedicate my life to Christ non a fansol retreat. Nami bachitseberi I area we yotikin etiwa Christ. Nami bachitseberi gami parpapatais wechuk. Iwe miri sireke mi fish narai ronna buchuk ai wechue non nopchuk. Iwe nupun ngai wa etiu berika ngai wa sukur pan nari Christian College miron non Florida. Iwe ngai wa Chaga City Florida ngai wa to ikia non Oregon. Iwe nupun ngai wa ran non Oregon. Ngai wa gura ku chamagur ko chachuk ikia iwe wa nawara ikia. Iwe nupun ngai wa nawara ikia wa putari atentiri sukun a public school iron nom not Portland. Ngai moment ngai pa continue guys watching ngai pue angawa public schools crossing ngai meeting ngai iwe no possible ferry ika make decisions iringa rato ri arpo influence di barawats. Iwe no purai waran nam nan nasukun wa putara paragang waru kara peragang iwe wa konir busy with life. Konir busy with life. Sitter orfanzon ei på 55. Sitter orfanzon ei på 10 tigeri para kort soren. Sitter orfanzon ei på 50 fellowship. Marawi me slowly to our city god. Yet before I know it, I was fit to our city god. Me your fanzon now serto beagang. Iwe aiwe anti aya erdi. Ekurai ai cek matiti wa putere boga. Venu borai wa putere boga. You say yatek. Iwa erdi. Frankie se cheku kurak. Apko po yatek. Memberam ko boga. Iwa patorong na rumara. Iwa when she said that to me, it kind of hit me in a way. Usunye even me fgami we fgami man. Wow, it's true. Usunye gami arregis panen non ngami be fi vete we ri bo wa be fi ku rai to wa sirikot na ro check boy kis fan zone e ri ko dit poros yuen no buen ngai wa meur sorta meto gai be fi mi patur seri is fan wa pani uriti mara we ko bro you recha gai pue make my point clear ngai ron nok chuk focus sirachi sabun rogusurachi sabun sises. We were taking you out to our city god. Slowly, and before I know it, was it to our city god. Wa poputere abe barro, firpan uri barro. Wa putere sakai, wa putere fornicate, wa putere furry sakun any putun metats god esa papaiti. Iwe gache god, even god mi bin esesari tipis. Iwe no wa furry. E karabet tots, we sit here wefi, ge coach with tots we man. Wow, so sit to. We sit here wefi, ge coach with tots with tipis. Wow, check furry for a papaiti. We sit here furry, we sit here or second thought, ge bit metarake furry. Mingan. Wow, was in toal, seriat sabon. Wow, could I go good meterasin? At Sibagi, Marro, at Sibwe. Furry touch we minga relatie katon met touch we addicted with pornography. So easy to access pornography. So easy to get drugs. So easy to hang around with
with people that are not good for your if I matter of showing nge nu buen wa furry cave thoughts wa was also to I was good be your ferry I was serbagang I was set to what you reach you charagang I fiti e truck piri very way when nu borai was se ora wean iwe e kare gagari e run mira for cell phone when nu buen neuros cell phone agar play digeri am river I watch finity neti non neuro phone iwe wagi pure yoch with touch iwe I got a netag I watch a merkun arti be control ni ara steering wheel nges situatori control ni I watch a pure I wa merkurucha iwe vet ngai watchin ngai poe Ibsashiri nari kuru fan show narabe barukura se patam ira pochek fitu second nge nar woigu check fitu second ai ekiek I was in apacha marawi seriram seriran opchuk sisiri sebache got all the way geriwe fan show ai wa barkukun waro tarku Even no buen ngai wa apacha barawi do rira fan show mi equal geri ngang ikagaibero nari puri ikagaibero nari fan show ngang usap eri barawasamuch ngang usap non nom rere sabon Jesus Christ ngang usap non heaven ren pusin ai mefi ikugun toawe serigot ren met ngami turong non ibu waran non isit sare perwinu wa fit sari ai perwin non narawe barang waran non wenu para fiskiri ewe fitu chak second ngira ikugun met mekuri pacha ngai wa butir Mary e kukuriotek ngai wa chak ko chunu kai wesea nga basakot kasi wo chira risikim God please help us Amen ye sakura rabas nu puerro torong narosukosuk werache cheberikot ngai bo se serwari tikot kirisogirikot pun ngai se ese watte feyeng ngawi narawa fanso Irawo jagami vefi metekin naririsi nge ese watte feyeng ngawi narawa fanso ngai se parvero kirisogirikot herari rugach puri kerei seriran na fanso iwe Potogori rega era fanso iwe parei fanso mia rekis suksefen ei pue kutta ari ni ei puriviriti sebache god non Jesus Christ iwe kai bochen ngai po ekis challenge rigits na fanso narawe fanso dai wa berkun it took me 2 seconds to get 3 seconds ei pue calculated non meguri ei pue sirei ike pu kai vero narawe fanso ngami sirei gusap non ren Jesus Christ in heaven ngai po challenge ruk nari fanso ike apuren ko para pacha para wom siri merom siri kurum torin nari fanso rir kakurachi no che video ibe gami ruku ger mi pasiri ike mete po ikwoge ike ko poron non heaven with Jesus Christ ike ko poron nom narawe ek mi erf awararen e webachun god ngerikits ikerei Purvitsuin suk ngerikits. Au surpeun Jesus Christ warawi repagas. Mi was in suk kutseo. Ya wara redevo batun god. Mitsuin suk ngerikits gerai. I encourage you. Ikapun erever vi. Erever mi fen 50 fan. Ikapun erever vi fen 8 hour erever showing. Somehow you are addicted to pornography. Somehow you are addicted to drugs. Somehow you find yourself hiding and doing drugs from your parents, from your guardians. You at the same time at the same time in me you're in the right place. Ngai pue asaraba goruk och kapasen god. Igerai kai testimony igerai. Era ikiek, era sakun lifestyle, we are on the fence. She said,
Wasian fagurus marawasachi poronnam non sises. You never know irit mera potoruk. You never know irit mera potoruk. Mera ikerei esetchen nifirifin ya torri. A torri seri sevirit alto wegeri kei rawatera. Seri sevirit alto wegeri kei rachin naparo. Mera esetchen nifirifin yeraku. Iga po encourage you. Iga po en me addicted ngeri sokku tipisin e ferufan. Pornography, drugs, sakau, whatever it is. If I were parwo ke metats sisakon yer karpan eki ge bit tipis. Niso song awata purwo fiu geri arabas kapasing ay fer arabas ngurugun eki seri kukun ngeri watte tipis mijak equal ngeri tipis. Iwe gai po sa encourage you. Ika pun ereban mi 50 fan nga somehow you find yourself if I we fall ngeri kesakun metachbi tipis mira we gabi kukun. Ngai po encourage you. Ko po sen ayer seri nuku non god. Wasi nuku warong urusan marawam non Jesus Christ pun meikaraya ko te potokori fanguro ko am ko put pachakun am ko po pautar karabetats enemy addicted ngeri enemy sari iga erbiran nam non ngebi tipis you find yourself going back to it nga ka wat ko break away from it but somehow you keep going back to it ngerbi fisire pur ko ta sepa paiti. I po encourage you. Ika purin ko po wasen fang urus marawom ngeri God. Noram nugu non Jesus Christ nodoe. Iwe puisin and God maraban, puisin and God tufich, puisin and God pachakun. Ya po fangoruk. Ko po tokori tufichin break free from those addiction, from those sins me keep on repeating and repeating. Ira testimony ay wacheri po sir goro kikerei medicine metakaragai share before I was married, before I was really giving my life to Christ. Not a fan shown nga mitu nomnon nga mitu single. I was really lost ay watori firferi wachi ikereri yachi non orken wakare referi wachi ge kichi chachuk. Ngeira God fangeri ay pachakun me ay tufich ay potori breakaway siriyawa kay wako kotiya bone God ageting iwa ko sirate iwa pull me out of that hole ngay wafen kokotin non me eniaput me iriaf me atowaira siri pusiri ira ay testimony ngay wachiri posir goruk ikasir geri kichikirai. Ika puri bless you ngai bochin ngai pue anari 2 Corinthians 6 chapter 6 verse 2 na fosimir I tell you now is the time of God's favor, now is the day of salvation, now is the day of salvation. Wasen yechuk ikere ika pun en mi mefi to au sirigot. I encourage you kutta safari. I encourage you, sugary Jesus right now. Puri yechakaton burn Jesus with you and suk. Arivo words with you and suk. Nyerikits. Nga fere. Epa kisip. Dubwen pusin erbegang ikats ngasagas epa muts. Webi keraya sisitche toriachi when make a second decision. Iga turn away from sin. You will turn nyerikot. I encourage you. Gapurere verbi to au sirigot. You know Christ before, but you somehow found this video. I encourage you, come back to Jesus, and He will make everything back on track. Ren marawam arapariwiriti before sebachekot. Nge ijakpan atori arapafanguru kampachakun amkopo okufu tibis amkopo okufu karabetots me strong non marawam arapwe. Keep you down. Only Jesus can give you breakaway. So if this video bless you, this testimony be erisuk, I encourage you
to seek out Tiri Sevachigot Mariatic.